U Njemačkoj će se u subotu 16. septembra održati boks meč u kategoriji do 76 kg u kome će rukavice ukrstiti Kakanjac Dino Šabanović i Ari Švarc iz Njemačke. To će biti druga borba ova dva borca, a prva koja je održana u maju mjesecu ove godine pripala je Švarcu, tako da je ovo dobra prilika za Šabanovića da se revanšira za poraz. Kakanski bokser Dino Šabanović svoj 12. profesionalni meč imaće u subotu 16. septembra u Njemačkoj. Njegov protivnik je Nijemac Ari Švarc, od koga je izgubio u maju mjesecu ove godine, tako da će ovo biti dobra prilika da mu se revanšira za taj poraz. Moj sljedeći meč će se održati u Eindhovenu u Njemačkoj. Borim se dakle protiv starog protivnika, s njim sam već imao jedan susret. Radili smo u Karlsruheu 6 rundi, tu sam izgubio na poene. U prvoj borbi nisam bio spreman 100%, ali opet sam odradio do kraja dakle, tu borbu. Pružio sam mu jak otpor, ali ja sam očekivao da će to biti bolje, međutim, ispalo je tako kako je ispalo. Izgubio sam jednoglasnom odlukom od strane tog protivnika. Pripreme su protekle u najboljem redu, tako da Šabanović spremno dočekuje ovaj meč. Najavljuje veliku borbu i nada se pobjedi. Ja sam tražio svog menadžera revanš, zato što nisam bio zadovoljan s tim mečem. Prvo kako sam ja pružio, mislio sam da ću dobiti taj meč. I menadžer je dogovorio ponovo 16. septembra u Eindhovenu protiv Arije Švarca. Radim 6 rundi, kilaže do 76 kg. Što se tiče tog meča, dakle, svoje pripreme sam vodio u Kaknju u teretani fitness centar Start, zajedno sa svojim trenerom Amarom Šahmanom, koji inače vodi klub borilačkih vještina Rejan. Spremao sam se dakle jako intenzivno, zahvaljujući i mojim sponzorima Suplementi Ba, pripreme su itekako olakšane. Moja očekivanja su dakle da se revanširam i ako Bog da pobjedim u ovom meču. Nadamo se da će se predan rad, naporni treninzi, posvećenost i odricanje na kraju isplatiti i da će Šabanović ovaj put imati malo više sreće kako bi se na najbolji način revanširao Švarcu i stigao do toliko željene pobjede.